العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج بحكمته جميع الموجودات المحيي بوجود وقدرته وعظمته جميع الأموات، فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده تبارك جل وعلا حمدا زكيا، حمد عبد على معترف بصدق اليقين، وأشكره شكر عبد شكره بلسان عربي مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم اللقاء والبعث. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagalerun nana tuminta nusiku Allah agyang kay makumpatauras akapa-kapa magdatan o patag siku kapanutulas siku agama patag ko kambati siku para manwallah na padunay wallah siku launangwan agalapang tanu at yarimayan nagyang kuto akyabat ya sa paraman wallah nagyang kuto pagritan o nagyang kuto akalbian yan na dindilungan ng wallah na italing man yan sa magaan si sagyang kuto awatatan akya sa bapar sa kya pakang babarat muwatan iman tuwa tanatanawa kagawin. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat teruyan man istama'a ila kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afa wa man talaha kanat lahu nurun yawmal qiyamah. Salin satawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa mamakin dunia suka pembati asiku paraman wallah na isurat abagin yan ko uman isatiman abatang si sagyang kuto abiyati paraman wallah na satiman amapya nagupata katakapumpan wallah waman talaha kanat lahu nurun yawmal qiyamah nasab masa tau ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abatiannya suparaman wallah su Quran na kebalui asing daw si salungan amawi ikadu akalbian agyong kutu akapumbati asi kuparaman wallah mantu agyong kutu akyan gatan si sagyong kutu pagaritan nayakatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Sadun serta atur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amakabatia sasatiman abatang apat ko batang siku Quran na uman isati manun abatang na satiman amapya nagupateket takapumpan wallah sama kasapulu dakenati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terwa baswalif lamim na satiman abatang uwid na sualif na satiman abatang sulam na satiman abatang sumim na satiman abatang subus walif lamim na 30 amapya ay munasirkaun wallah na uman isati manru amapya na tumur ka di dunia rakri sumapapadalu mga luksami mga pagaryami mga bubemi si kuagama katawatan wagyan kaya sabab pa kadidiamuktan iman tuwa tana-tana wakal gawi
pantang sisa gyud ko amurya taw tanu watatanu akin wa ukirku tiangan ukirku nasa katan wa imambu nagwatan udunay madadara udi na mana nayaw kaditan o katawan o anday masa akapwa kataling umarkatan o katungan arkatan o kirakarkatan kapya iman to din nakalagawi amati timun tanong ako pa kaya turun tanong ama kapipya ginawang ka kanaw ba ka makatanong na kanaw ba makapagatag suang gautang ka kung kaya pakataling umangkasang kadar pa na din ka katawan na din ka kasigurado sa ginawang kabal ka kapitay awiyag ka di tanong katawan ubatan o kisang pa imapita awiyag ka nakapita ang tanong na dito na perkatagat sa ginawa tanong ba tanong kung binia yung tanong kadito na katawa yan kaya watatan o midod sa limwala nasa kanong nilubiya mataw oto ay niisa tanong si sagyan kaya mabubaloy ay sa kulok siya agyan kaya si Hadi Muhammad Siddiq kaya mataan na datar kami di umagariari saging kaya pakataling umamerkan o si saging kaidarpa nakoto ami aloy niyan ayakyan diyan saling kuwala na si kuwalungan na Jumat alungan na Jumat nagyan ka na alungan na Jumat na upama buka keparu na pemangning tanu si kuwal na upama katerima tanu niya nasita no niyan tani maa ami pantang si kuwalungan na Jumat sabab si sagyan ko to akia pakalabi uwang masi sagyan ko to agawi udi nagyan ko to alungan na Jumat anto na isa akia pakalabi niya no so Quran na maga to sa gusapon wagupat apim barang aingaran na sura si Quran maga to sa gusapon wagupat Naya pa kalbiyo wala si kuanuan na Jumat na minidaftar udi na miyapun sagyan po to amaga to sa usap na gupat na ingaran asura si Quran abitu sa suratul Jumat nakapakaya paling nakatawan sa pimbarang asura si Quran ada bitu sa suratul Sabtu suratul Ahad subuh suratul Jumat na sumanga tawa si pagkapantag akapatay si kuwaluan a Jumat kaya kato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yamutu lailatul jum'ah aw nahariha illa waqahu Allah jahannam sadan sa tawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang babayurantang si kuwallah Muslim mapaparat yan si kuwallah mapantag kapatay si kukadadundol kuwaluan na Jumat anta kakaglawi kuwaluan na Jumat illa waqarullahu jahannam inunta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paka ang yasno Allah si neraka jahannam so kaya watatan yutika paturwatan agil kaya watatan na batan tulpun dia si Allah adinya lulutun di lumanan na ukat taluan tanong yan lamun ayam ala na sumerla mbala aloksya na usu mga pamilya mga pangarin tangkedeng tanong sa ginawatan agil kaya Quran na tanan din katirwallah nagyan kaya ka penutulan tanong na kenal bayatan o penutuli si kuagama udi na kenal bayatan o pengusiati agil ya watatan kagil kaya watatan na iman tu nama papadalong si kupakuburan na ayain yaman ang pagantano sa rayagan tutulan si kuagamatan wagama Islam nagyan kaya mga ginawatan kakagi adong punalabda aura sa ipagitaw tanong ko niya kakagi awaran asugumiyan
na ayabu arakian si kugianatan ad-du'a was sadaqat ila al-aqriba wa ad-du'a was sadaqat lil aqriba ila al-mayt sakatan wa gianatan na ayabu abagian rakatan ugumiana nagyan kutwa kit pemangnintan urusi ko nagugian kutwa kit pemangnintan urus sa mga sadaqat asakatan wa gianatannya. Sugyan kaya ka prumasaitan na iman to at tanatana wakagawi. Nabuntan ko di narod ko anaya pagkabubayan tanwagyo kaya watatan. Apakah para tiyak ko dito no pagkabubayan. Na iman to amasa. Akapakang kuda makasa tanggaw. Miyorampan. Malibutan. Na upama kanila katano mala iarga agyang kawatatano ditano pagkabubayan nasisa agyang kadar patano nakipakay turong ko manisar katano mantunay lalayo panganting atong niya kapia-pia so turong sigad ageneg atra ini kasir pamatangan na diri judi adi buka tawan no baka makan o mga pagbangan sa subo ko pa kaya baka bupili di adi gapuran niya kapia-pia so kapiturugol kasi na tinigil ka yang kaya turun ka kapantag gusisa yang kaya kapakapumang pagtano suaya benar-benaran tano nagyang kaya kapenuh tulong mga guru tano sisa yang kaya agamatan wagamas lang na makabaling ka na adi na makapaluto ko na miyamang kasawalay batalo na isu-insar batalo na ibiura rata mata tano sa mabubasa gawi ang buling tano na kiapit ang tano na din na minyo manungkot kanaltan na upama kadi na makuatan urun amay to kaya tokawan ka kaya sabutkan ka na miniuman siko panagunta man ka siko nga nasa dun sa kalading kong kang ganun ka nasubalas yan na patimbangan wala na iputuli umanin si sagyan kutwa watatan na pagkumanan agyan kutwa kasurga niya kapakadada yan siko pungun kadita no iya wida ka na yung kayo akapagkudar katano isar katano antang amay asakan ni madar kami kakagya katawan tanuman apala ya dinadataman o kapagintaw tano ko dunia tanan dinadadiin di tano sagir kaya di tano kapagwiyag yung siko dunia ba't tano na di mga susukli ba't tano na di mga tundu-tundu kagyan ko tuwa ka ba sa tano asukuran na pianutulian sumiyay po sa masa so Quran na pianutulian so kapapantagan na masa so Quran na pianutulian so perkataning mga masa nantunay minidoktar si Quran at tanda sagyang kaya din ka kapagitaw kapaguyog-uyog ko dunia na ano na tamanaya kabain na sakator katalo iman to kaya kapipingiran niya sa ginawa niya na pimputay mamagisi itano kapaletan play putay da abar katano pura gira video kurusakan na dia putay sekali may pumate paletan may pumate tiang ketano sa ginawa tano paletan no pumate kakagya sa Quran na piano tulian minidaftar si Quran antunay katirwallah walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun so langu-langu na tigo Allah pagtaw langu-langu ng manusia mana na syaitan langu-langu ng manusia na tanan dinatingon la adina diyan tama na kapugitaw ng dunia na apabila mataling magyang kutuwa diyindi o ori penwala antaka mataling magyang kutuwa diyindi ya pipasadani wa uswalla na din na tingol na kisig sa isa buka segundo na din kekentang sa isa buka segundo so pagkatarimatan apa na yun na tama na kapugitaw tano na mataling man na din na kita buka kena tapi apa langu-langu na tumanay ka langu-langu na bansang ka na tawag pesulangu-langu na pupumulong ko pariyak ito ang guta narananira na yan po tuwa ka terimar ka wala ko kaya taling mau diindi ka na dinaw kita bayran ng kagurna kasulin suwal na imitin
la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dena tingwala perkara na tahu. Dena tingwala perkara na tahu. Pabila mataling masujin di uripna. Tidak mata ya betul. Dua mata yang mana yang tahu. Upama kadung kita kakirna mga doktor ukapil tayo tahu. Apabila mataling masugir di lapia lang wana gulu ku dunia, lang wana oksidi ci ku dunia na isui cagin buta putih na dinogi. Kati misay din duwang. Mata na igira miya katulog daw ka na tinggal 50 lupa. Akabulungi siyang utak kapag magdaro ka sa masakit. Kaya man nalita no kapag ipamunusi ko mga doktor, anta kasi ko pimbar nga bulong nagyang kuntwang kapag magdaro sa masakit o makagdaro. O bay ang bulong niya pagrinan o bulong na sukapatay din no kita mo pagrinan. So panay tanong si Pirat, okay? Ikatlo katirwallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oman ibarani wa atiwallah. Oman ibarani wa. Kiaman sukan sa nyawa. Perkataan ko kapatay. So panay na nyawatan. Nabinisay dan wallah oman ibarani wa. Langon o kiaman sukan sa nyawa. Perkataan ko kapatay. So panay tanong pwede. Gasa kator katano pwede. Anna taman au katul ka pugitaw ka punya. Antunay katul Rasulullah. Kapuguna antano dinday ka antano mapipikir apa na tanong sa iputay. Pala tanong din pagawin kung kapatay. Ay katul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu mithlu dhalika mudghah thumma yakunu mithlu dhalika 'alaqa thumma yursilu Allah ila al-malak wa yanfukhu fihi ar-ruh bi qutbi 4 kalimatin wa minha ajaluha. Ibutan rupaan kita kian naratan wallah. Mata'ana ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswisan kanun. Mana nasaka? Nakagya ko pagdunong ka wallah. Apa na pakaperintah pakapuwiwi sisa yang ka dunia. Na pagong paganay ka adinin wallah. Gina ginawan ka. Pagong paganay ka adinin wallah. Iyo juma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Na miya hiyumun ka. Usuldu tiyan inaka. Usuldu miya ka 40 gawi sa minggu dalan sa sadaqay. Yang ke-40 gawin na minggu dalam sasadaqay. Orian yang nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikadua ke-40 gawin na mimbeti karubu. Thumma yakunu mithlu dhalika mudghah, thumma yakunu mithlu dhalika 'alaqa. Orian yang na ikatlo ke-40 gawin na mimbeti sabu. Telo ke-40 gawin na magato sa 20 gawin. Magato sa 20 gawin 4 ulan. So kaya tarutok tanu 4 ulan ko tiyan ng mga inatanon. Asumyo gusuan nga sa malaikat sirakatan. Nasisayang ko tuwa kaya tarutok tanu 4 ulan ko tiyan ng mga inatanon. Nasisayang ko tuwa oriyan o 4 ulan ko suldo 7 gawin 5 gawin. Ini masuk perkatan wagin ka mga niyawatan. Ayak kita gua ketanu sa gyud kay mga niyawatan nasukyat tarututan wa 4 ulan putian mga ina. Nasukyat gua ketanu sa niyawan. Nabas sa mga ina ay nato. Niyakaw ka. Kakyat gua na sa niyawan. Nasukyat gua ketanu sa gyud ko to kya ganaptan wa 4 ulan putian mga ina. Bikut biar ba kalimatin na ini subuh agyong kutwa 4 apot pesadaan ka Allah. So panay tayo si mini pesada Allah. Mini pesada tayo Allah sa agyong kaya pa. Kung kaya tarututan wa 4 ulan kotiang mga ina, kung kaya tagwir katano sa niyawa. Nanto lagi ang kutwa 4. Pagsagyang kutwa 4 api pesada ka Allah ajaluha dindi.
Anto nagyang kutua dindi. Emana nagyang kutua kati ya kapagito ka ko dunia. Upama kainin na pira puno orang dipagidin ka ko dunia. Nana kutua na yung pipo sa dalira na uswala na likay siya kawas. Akapaka bayan yang ko dunia aduk mana pitong gawi anna talulan anna pira ragu anna labi siya pulo ragu anna pira pulo ragu. Ungay nagyang kutua dyan. Nasukya pakarego ng mga muhadisi na yung pipasada ni waguswala na suragu na kaputay ka sulanula na kaputay ka sugawi ang kaputay ka surasa kaputay ka gusudar para kong kapantang kapatay gitu pipasada ni waguswala na kapakay tabi panitalitan ng rumapon pasi kau manisya na malak mo nga kapatay na kapakay sa katanong madidiyo mong sangkaya darpa Maka bakaya na mini pusa da kau swalla ya kaput katari mangkarang na singo 2016 dapat mampu musanya 2016 banga kata isu tertiwan na naruh kami apatan bagi tilas suditan wana kata anta kagian ko kapakatali umar Ramadan na mini pusa da kaswalla dengan ukisau Kakapa kaya dia kaya katitingutan usisa dia kaya darpa nasiko kapakatali ng Ramadan nasiko mipo sa Ramadan na pagkadingilan kasutunganay kasupagaling kawataka pamilya uwi na makatali mo sa 27 din Ramadan siko sanggi mo upat kato sa utulok puragwalo siko hijriya nading kasirang kadingilan yang masuk dia Cumiatan sa ginawa tanong paleta doon na ipumata. Paleta no pumata. So anto na mapia pasuma ng tanong. Abatan no di mapaka kukutul kaputulwa tanong at muna na tanong managin yung mga gurutan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na katiruyan. Igutan ni khamsa qabla khamsa. Dali makutini wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulima kuna ampun dan apa kau mau lima. Dali makutini sulima kuna ampun dan apa kau mau lima. Antu nabi kutua lima pun dali makutangka. Kuna ampun dan apa kata yang bagi kutua lima. Paganairu. Syababaka qabla harami. Sukang udangka kabegruka nandali makutingka yang kutua kamudangka kabegruka amau sarka kusimba para tiaka siku Allah mau sarka siku agama Allah agyang kutua begruka kamudangka kunang penudangka kanukas unang penudangka kan isa begruka ini tuh tapi sagir kaya buena pandai ini bertintingan lagi kita no siya na makutu bigyan niya mga lokos Aku paya gumiro sila na bawa na kuntista no sara na sa kasi matandita no kila makatuwa kilit sila na rana ay mana nabiyan kutuwa kang udang ka ng dali makuting ka amausar kasi ko agama simba para tiyan kasi ko amapakan datan nakagyan kutuwa agama kakang yamata na upama ka manukas ka akadaan ka pa sa bulo may perempas so panaguntaman ka ko agama Kasumya lukso. Apa makakatuli lagi lima kato ukang udaan ko katuli. Ukabati ang sa Quran. Ada tanaki bubuh talusan kaya Quran ay bubuh kabati asi nakang udah. Lido tanami. Batay ni mianokos. Uwe na sumya lokos. Kapag kaya piya pendaftar isa kapur ganda kakapalian asal lamin na dinenega na nga. Sumya lo betul panagunta man yan si Kono o kapanaban sa mga tena-tena wakang gawin nagyan kaya lukas na yan ikaturugo na diritso kaya Quran ang sabado kami ang lukas Suaya mana nagyan kaya kamudang ka kabagir ka nandali wakuting ka amapakan dakan kasugan bekasi beparatnya kasih kuang Kunang penudang ka kalukas sunang penudang ka kadesa begitu.
Cuma bilangan Yusuf. Ika dua tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apan dari makutan. Wasihat qabla sakamik. So kapi pia ginawangka. Kapi pia ginawangka. Ku una ang penudang ka kasakit. Ay mana nasi sagyang ko tuwa masa da puna makatulog na suwan gota. Una na puna kasakit o lawas. Kama pipia pun aginawangka nandali makoting ka. Abang kadak lagi yang kutuwa ganabang kasih bang kaparatiyan kasih ko Allah. Kung unang punudang ka kapakatulog na. Unang punudang ka kasakit. Kata biya naad na marana wakato kapalayan na kuto na marana. Agi buka pupunong gawang na ipunukan yung subaya. Katiginan dia kusikui. Puno ba na batu na may toy ulo at tingin na sopang ko na inaigi. Ay ini ginagin subaya. Niya kay ito asaba na ipunukan yung subaya. Ubay na suwagabatan wagamasla. Nakiapaka importantian yan sisagyan ko to akasubaya. Naudin ka kuga tumitinag ka na untunog ka. Naudin ka kuga muntunog ka na iga ka. Naudin ka pulkuga baka total layan natakilit ka. Agina ni kaya paka-importante ang wagamatan o wagamaslam sa agin ka na nasampe. Kasi ibul mo na iniginagkan siya. Puno ba tabi panita ada berkatan maestro. Puno ba maestro at hindi unuman pangalakan. Ini dikirkan subi. Nah ini ya bos. Pihak kayu ada masuk tayamu. Ada na ibu. Soalnya mana nasi saja ka masa kapi pihak ginawang ka. Ada penamakat tulubadaw surang gautaka. Apakah udah elang kasusim berperhatian kasih Allah. Konang penudang gak kapakat tilugdan. Ikatlo inawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apanda lima kutang wa faragha qabla syughli. So masa ada agak bekau. Masa ada agak bekau. Nandali bakuting kagian kutwa kasigedra kagian kutwa gawi. Kasigedra kagian kutwa ras amosar ka kusi berperhatian kasih Allah. Ko unang penudang apakatan yang mau gele bekau. Pamakasud terkasih kepada dulu ada balkon mata tanto gelebek. Usrang kasih ko gelebek. Agim kutoras. Asud terkada gelebek ko. Kakak yang kutua kasih kagian kutua kada dulu. Odi nagian kutoras asud kasih sagian kutua kada dulu. Na upama kading kutu mosar seko simba para tiang kasih ko Allah. Nasu Hasanul Banna kaya katurina al-waqtu wal haya. Soras nasabkanyan din suqawiya. Nasu Ibn Abdul Aziz layakat teruya fa'idha ad'ata waqtak faqad ad'ata hayata. Amay kailangan nakasuras ka sabun-sabunar ay din amelang na suqawiya biyo. Diyan ko to kaya sagudra ka diyan ko to gawi kaya sagudra ka diyan ko to ras adang ka mo sa kusimba para tiya kasih Allah na noba ay amilang na suras ka sulit suqawiya biyo. Dong ka bunay. Agin ko to ras sa sumya gidir ka. So Hasan al-Basri ya qadriya ma min yawmin يمشق فجره إلا نادى منادي من قبل الحق يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. Da agaw ya kapitaan ko na subangang ko na alungan. Langun talul. Uman talul na kapitaan na subangan tanuro na alungan. Kagyo kung kapipitan na kaya pitaan kasibangang kaaluan. Na mapitap man na isang paikaunwang na nakupitan ka na subangang kaaluan. So langon-langon na may pusarokatan wagawi. Kaya pitaan ko na sibangang kaaluan. Inunta atihu Hasanul Basri. Natawagun ko padukong pananawa. Kuman man mapitan ang barang-barang at pagtawag-tawag. Pimbarang at pagpagkatawag-tawag wallah. Nasampat sa pagtawag ng tanong ko man tanong ng kapitan na pagkirawa ya bunang Adam
hei bawatanu Adam, hei bawatanu Adam, ana khalqun jadid sakan subur wa qadin wallah, sakan subur wa qadin wallah, wa ala amalika sahid. Nasugalubkan na persaksian akan sa hadapan Allah. Sugalubkan na persaksian akan sa hadapan Allah. Fatazawadu minni bi amalin salih. Na pelutu yakun ka. Sayang galubkan karakan na galubkan si berparati asik Allah. Fa inni la a'udhu ila yaumil qiyamah. Amat ana sakkan na diukur kada pun berbandingan tambal dun saluman amawri. Antawu tu. Apun ginawa siya kan subur wa qadir Allah ay mana nuksakan pagariya kung babayakan siko agama na karya ko kapit kita asabangan tanu alungan na ayat tumya wagar katano nagyan kay iman tuwagawi ili ame pusra katano alungan na itni apituro yagar katano asakan subur wa qadir Allah agawi alungan na itni. Kenau basakan sumyai pusalungan na itni. Na kenau basakan sumpa kataling umalungan na itni. Apa sampai di tanya polisi? Sekali dikit lek. Kenau basakan atigin sumyai pusalungan na itni. Na kenau basakan sumpa kataling umalungan na itni. Kabagwak. Ina din wallah agawi alungan na itni. Na suatingin suka pasad karakang ko 24 kauras. Ang galabak na persaksian akan sa hadapan Allah. Sa din sa miya galabak katano sa na miya ka 24 kauras sa kagawi alungan na itnin. Ang usulang unang managawi ang sumiya gadira katano. Na persaksian niya sa hadapan Allah. Sulang unang miya galabak katano. Patazawadu minni bi amalin salih. Na preparado ya kung kana pelutu ya kung katiga yang kagawya me pusara katanu sa yang gele bekal karakan nasib para tiasi Allah. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Kamata nasakal atiga yang kagawya me pusara katanu anuan itin agusulang ulang wana mga gawya sumya gadra katanu na diukur kadun pumbu bandingan tamban dan sisa anuan na mauli. Sulang na sumya gadra katanu bang kape pekira isong kia piter kakagyo na begitu na kagapiter kama pitadin bidin na na upama kada tanu mo sa siko simba para tiyatanu siko Allah so sumya gadra katanu mga gawi sumya gadra katanu mga oras sabon sabnar apa na ko mela ko kapagitaw tanu kau yang bitanu siko dunia. Innal laila wan nahar ya'malani fi fa'mal fihima amata na suqagawi agu suqada daw do urip Allah adi kairang gunan pagusarang kairan nang gunain kasiran na usarang kasiran ko simba para tiasikon la tuakhir amalan laila ila nahar dingka penggumay sumanabang kasi kung kagagawi sabay kapang ganabukang kau nasikong kada daw wala amalan nahara ila lail nasumanabang kasi kung kada daw dingka penggumay sabay kapang ganabukang kau nasikong kagagawi wala amalan yawma ila al-ghad nasumanabang kasi kung gawi dingka penggumay sabay kapang ganabukang kau na mapita lianna al-mauta ya'ti banta nakagyamat na sukapatay na pagkataling manapan kau. Tapi ya, anak ketum na mga tao. Kenapa sa katanuan? So mga tao. Nasulit suki puso Ramadan na yaman nakapuli malira ng mga maso Ramadan. Anto na yung Yasua. O pamakali sila terus sampai inuan. Anak ketum na tinakap siya bilangan na may kajumat. May kakamis na bantiyan imawag. So yang kaya kapunod tulad na si ko agama na ipuprukaw tano ini si ko mga ginawa tano o pamakabani na mapapadalan maadin ko ginawa tano piteng isa nagyang ko tamiya barayat asunod o pimbarang akilangan warna aging kainda paunay ikapat atawado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apan dari makotan ko na perudang apa kata ni umangil ko talim wangina ka kau na fakri. So kakawasan ka ay mana nagyang ko tuwa kabubugir ka wallah salimu so tingin tano ari rizki wallah nandali makuting kang yang ko tuwa kabubugir ka wallah salimu
kabubugir ka wala sa rizki nandali makuting ka gian ko to tamu kay bubugir ka wala amakam bagir kau sa titurak ka makakuha kau sa titurak ka kakagin sumilyo apirak ka adim ka manoto ketangkat sa Ginoo kau bangko to paler api kakakaptan kan adim ko to ketangkat sa Ginoo kau bangko to paler. Nah pana benaring ka igyang kutwa masa kata tahu yang mereka nah makam bagian kau sa titurak ka aka penggunaan ka sa dunia na taman dan sisa luan amawri gyang kutwa ki alaihi rasul wagina ka qabla faqra so kakawasang ka kungunaan penudang ka kapubri emana nagyang kutwa ka bubugir ka wala salimu na pana benaring ka makakuha kau syarak ka atitu antunay okay nasunti kuki basyaw na dari tumpuit na gyud kung tama kausar kau si kuwagama makausar kausar para si kuwagama upama kakapa mamagay na makapa mamagay kau na para si kuwagama kakagyagyang kung tuwa tamo ka na kaya tukawan tanong agyang kung tuwa so kakawasan ka kung unang penudang kakapubri miyatag ketangkat sa ginawang ka adi na masya kapakapun belagi wuguin kung tuwa tamo ka kawasa ka adi na masya kakapubri ka abada katawan-katawan pemanain ka ginawain ka lulot ka akawasa uwin na iman to na pakilay nga ko mga pubri minim bilagi so tabu kya asok kya belunia akawasan ayak kya ni anu namanya pubri inawa anu tamu kya na ana mga tawa kawasa nada awa yung tamu kya nasakanya ni miya wa tamu kya nada kalau mga tuman itu akawasa nada unawa so tamu kya uwi na yung miya wa tahu apa kagian kutu tamu kian nagian tanian ada banyak nun dia usah si ko agama ada banyak nun titu bangi da titu orang yang tamu kian obang ka pipi kira gian kutu tamu ka pukusa ka si ko agama na betik apinya mia dini betik adun na ko ka pengguna ko dunia taman salwan amori kasudin sallallahu emitiru in tuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa yaghfir lakum wallahu syakурun halim umpama tigo Allah ka pagutang ya kunusa utang amapia umpama tigo Allah ka pagutang ya kunusa utang amapia na bayadang ko tigo Allah na takata ka pagkurakanu naguri na ang sa kanu pada tigo Allah kaswalla na tata pamasalamatan tamo kay no siya ka kuno nagiti okay buntan akia pagutangin ka si Allah agyang kutwa ka punusara taro si ko sangka may tutano apantag si ko agama nagiti buntan akia pagutangin taro si Allah na ini promise Allah o pamaka pagutangin taro si kanyan sa utang amapya ay mana na tamo kay nusar ka si ko agama nang bedan Allah na pagkakata ka panyandraka naguprin ang kanyang ikadu aqdirullah man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un sadan satawa tiru Allah amang utang rakan sa utang amapia emana na tamu kay nusar kasiku kabay wallah tamu kay nusar kasiku simba na paratia kasiku wallah biukan kagian kotua tamu ka pantag siku paratia kasiku wallah nang bedan wallah na petek-ketak kepenya sama da kena kata-ketak petek-ketak kepen wallah sama da kena kata-ketak antuna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasa sadaqatun min mali dia tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peka kurang susah dekat si tamu di peka kurang susah dekat si tamu kenapa amai kakinuan kagin dan tamu kasar mga sadaqatun jariyah mga zakat wajib na betika kaya lebatan lagi dengan tamu padi
Kasulun suwalla imitiru, sudun suwalla imiyakitu kor piyakatuko ko wala, agyang kuto at tamuka ainusarka ko agama, libatan ka sa tamuka, naktanawban yan kialabat agyang kuto at tamuka, kaya katirwalla, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Ya kay barat wala agyan ko to mga tao apu usarnira agyan ko to sa kamay tuiran si ko simba para tiran si ko Allah pagusarnira sa kamay tuiran si ko kanak na para tiran si ko Allah si ko agama Allah na kay barat tanya no kaya pa kay barat wala kamathali habba datara tingu Allah sakti manaud ambata sab'a sanabil agyang kutwa sakti manaul na mitu agyang kutwa sakti manaul na misyapak sa pitwa sapak pikuli sumbulati miyatu habba na uman isakti manung asapak sa agyang kutwa pitu nakatatagwa sa mga to sa udio na upama kapira salad apira inusar kasi ko agama inusar ka kusimba para tiyaga si ko lagi ang kutwa sala da piraka na mitu ang kutwa sala da piraka na misepak sa pitwa sapa na umani sati mana sapak sa ang kutwa pitu nakatatagol sa mga to sa salad so sala da piraka na pitu katatapuan na sama ka pitu gatus na inusay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taman sa di ka lupa na mau maapitong kalaan akapunta ka pawang yuti sabab bagian ko ay kapat tayo sa Rasulullah Peter Rasulullah pendali makutan kunang produk kapakatan yung bagian ko talima bagian ko to wagina kakabla fakri so kakawasang ka kunang produk kapuhin anto na ikalima ay nusay Rasulullah inaliw Rasulullah pendali makutan wahayata kabla mautik so kau yang uyang ka kung unaang penudang kapakataling mo kapatay kau yang uyang kung unaang penudang kapakataling mo kapatay ay mana nagyang kaya kau yang uyang tanong sisagir kaya dunia nan pendali makutan tanong pagusaran tanong siko simbay para tiya tanong siko Allah kung unaang penudang kapatay panay tanong na iputay de asa kator katanong ko iputay ay mata na bide kami bida inuwi tanong ko pakai namiwi ko mga tunganay tanong ko mga puday ko mapita na ko maging utwa dia kapiagyan ko tuwa ka pulala ka tanong ko kapakasasaling ka natatanong si ko mga rumpuratan nagyan ko tuwa kiyaliw kasi ko alay ka mapipiyaginawan ka man a'taka ahdan hinama takhruju min albayt sa ta'udu ilay saliman antay migir ka sa kapasad ay gira luminiw ka apung ka kuwalay ka mapipiyang ginawa antay pumugir ka sa kapasadan ang makapumbaningan kau sa wiyang ka ana mga tumanay tanwa na mga bangsa tanwa gumiyan at sa walay mapipiyang ginawa niya kaya na pa narima yan nung na pagkaw masikaw ka pagkapunid waluan pagkaw mamapita na di niya nakatawan nagyang kutuwa kaya ganat yan si ikualay niya na ayaw mo na kau maupipos sa danilan ang uswala apunin po sa aurasa kang ganat yan si ikudunya na dua kauras na sumiw sa kagayan dapat makaw sa kagayan niya taling masulwa kauras sa lab akapugintaw niya ko dunia na tiyari mawala mining balingan si ikualay niya na sa kanya na tiyari mawala uy nakanabong masasakit mapipiyag ginawa niya madagla na abada katawan na kaab lomyar atra nakagyo kong maipusyuran na nagmapira ka oras na dimitong tawag sa anak tumanay niya nag-itra kapag niya na supasero niya na talawa miya diritsu miya tayo naging mo na palembag madagla na so gyuti puntaron tanong agyang kay di tanong kapag itaw kapag uyog-uyog ko dunia nakapitang ka na din ka ng punewa kagabinan ka kagabinan ka na din ka ng punewa kapitayo so yan puling pusanay agyang kuntwasa ka tawma mamaya kataling masigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amyan ni sa wasiyat sigo Rasulullah
Pitulah Rasulullah ausini ya Rasulullah. Panutulian muka pangusiat ya kunka. Nakiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaganian ayat piturun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil balu yang kas dunia mana na suka perintah ka puguy kasih ke dunia balu yang ngamat takon mana nangga urina datar ulalana bakau dan sumasabi balu yang kas dunia yang ka perintah taru ke dunia balu yang ngamat takon mana nangga urina datar ulalana bakau dan sumasabi. Ikadwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uslihu dunyakum ka'annakum tamutuna gada." Piye-piye suka perintah ka pergi si dunia. Piye-piye suka perintah ni ke dunia. Piye-piye suka pergi si dunia ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ka'annakum tamutuna gada." Saya dina pikirannya na mata na sakanuna pematai kana mapita. Atap peningaman Aiman tu agak na pikiran ka putega mapita kau dalam mga sumbing sa isa na mga sumbingan sa isa ape dengan mga magrib ape miya kasumbing nga pa sa isa na digan tulugun digan mga pagpedes na kapakaino penutul sa manusia na kalilipatannya lubututay kaya berapa na kadun sa ginoon ka upama ka anda sa katawan katanoy manto Anda mangkau mo na sa kataw-taw adita nung nakataw na iturukan yan at tingin na amay ka naman na jumaan na terima ang kawala na miya dito na ini benda dito na pumakang gudunatan na miya ling ako sa kalimito yan na miya nirisugod dyan mas dito na diyo ko din luminiyo sa ibo tingin na bagagan na kasubihan na pamatay sa kura kaya to kung mapunta na siya nung natripniyo o may na sumangat tungan na tanong mga lulutan mo apa terimaan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na katuyan wa qafa bil maut wa idza kasul sukudan ati Rasulullah asul kapatay na tuma kasi suwen asul kapatay na tuma kawala na maranaw ay gira miya tay na pagkalipatannya nubututay Uwi nagupad tundu-tundu ko pito yo isaw lang ayo ko to pera pulo peturi manuala sa ko bariw ape sugi na maka pusumbing adu pun masane lo merana tingna iktiar kanu ami pusulat si sumanangan mo akati amia kasawla na bisa puluh 20 akong talo na ito nagtalo na masumasang kaingatun awa sawla na 30 amia ter katan sumangawin na nagsakat Adun pun nak pera ka oras na 30 butero. Adun pun nak keto na isa ka oras na ke 10. Nasuma domingo atero na tinami po sila terkatano sumanangan mo. Kagiyan ko to ka pungguro ko mga tao sa giyan ko tatiari mo Allah. Alalantangan na pungguro sa mga tao. Pungguro sa mga tao na punggiro mo sumali ko mo. Ay no kanwe pungguro abakan sa kanu pagaway dia kan sa kanu malangan. Naguguro ka na kaagil nga miya tayo di sudiya ya sordo naguguro ka na tagi mo na hindi ka ikiyaman guti sa pa pagpusang ko si nagyong kaya pag ko mga pamamagayan tanong agil ko to apang galabakan tanong kakit pa kaya pagpagakwa kamero sa bala sa mga watayo o kapagkalo ya mero Nagyong kuto ang apunggal na bunganiro na subala sa pagkakwaniro na patimbangan Allah ay patuloy man yan si Sagir kaya walang tanuan kaya sabab pa sa kaya pangapamagpudatan sabab ko kababalwitan ang mga manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na katuruyan ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi 100 marratin hay mga tao atimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat kanu si Allah nagupang ni kanu sa maaf na relasi ko Allah kamata anasakan atimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uman gawi na minus na maka magatos ako maka pag-istighfar So Rasulullah na minus na makamagatos makapag-istighfar si Allah o manugawi. Nasa katanway, di ka nataon na pagkapito ang usano man. Anta katalo-talo pando. Hindi na dadin. Nasa Rasulullah na minus na makamagatos makapag-istighfar. So Allah nakakatir Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai susirano tuwa mga tao.
amiarati ati Allah. Raiso sirano tu amiarati ati Allah. Tubu ila Allah, atubat kanu siku Allah. Pangnikanu sabat nalina siku Allah. Tubat kanu siku Allah. Taubatan nasuha. Satitu mata anak atubat siku Allah. Au pamaka tubat kanu siku Allah. Satitu mata anak atubat asara bukum ayu kafir ankum sayatikum. Mata tangkana sukadinani wa tibu Allah. Na perkadaan yang rakanu sumala karatayu. Perila yang rakanu sulangu-langu na dusa niyo. Amay ngatubat kanu siku Allah. Satitu mata anak atubat. Na upakasundan kanu niyan ko mga kasurganyan. Apo pemangundas ko kababayan sa mga dose. Itu istighfar tan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yang kota bituin sa sayyidul istighfar dan tulu kapang ni sarila Allah. Sadang sa tawat Rasulullah amma batir. Man qala bil lail wa huwa muqinan biha famata bi yawmi qabla isfi fa huwa min ahli jannah. Sadang sa tawa matru yang singkong kagagawi. Ang kota sayyidul istighfar dan tulu kapang ni sarila Allah na matru yang singkong kagagawi at tutumbang kat sudar po panarimayan. Mapantag kapat ay singkong gawi. Biya tiyan ng singkong kagagawi na di sa kanyang kapitan na tarimaan Allah. Fa huwa min ahli jannah sa kanya nating Rasulullah na panakotaw ko surga. Wa man qala lahu fil nahar wa huwa muqinan biha famata bi yawmi qabla ayuksi fa huwa min ahli jannah. Sadap man sa tawa mabatian singkong kadadulong. Yan ko ta sayyidul istighfar. Mapantag kapatay ko gawi ko yabatian niya nung ko kadadulong ko nang punodon kagabi ni. Fa huwa min ahli jannah sa kanya na panakotaw ko surga. Singkong kagawi na singkong yan nung kapakasurbayan ka sa maghrib. Singkong kadadulong ko rin nung kapakasurbayan ka sa subuh. Ay sayyidul istighfar inali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyidul istighfar ayadatu ulu kapang salila atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suqatiru ay yaqul al-abd suqatiru qul Allah sisagin qutwa doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u lak bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nuksakan pangariakan babayangan si kuagama imanto mapimpiang ginawa ka imanto dapat makatulunggang suang dota ka imanto adang pananamba amakang patawrasa ipulintawit kumiyong ka si dunia dali bakot ka sa kapakang galabang ka sa simba paratiang ka si Allah na di ka pendiri-diri na di ka penggumay selimbutan ka pagimanto ka panapon ka marinaw ba may kasilgan ala parwaringbang na daasurun taiman as-suman sa dunia darpasarig dan aluman alip tatap swanuman amawri panitia sakakal apugintawan asarin sa inang barutol na yung kalabuan wa kullu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tigil tanong, bakit pinayaga